ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии вақтро аз телевизиони душанбе манзуратон мегардонем. Дар студия бо хабарҳои ин соат Ғуншагул Нурализода. Сараввал таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. тақдими мукофотҳои олии давлатӣ ва ҷоизаву унвонҳои фахрӣ, қадрдонии кормандони касбу кори гуногун ба ифтихори ҷашни 34-солагии истиқлолии давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон. тақсими шоҳнома ба ҳар як оила, иқдоми бесобиқа дар роҳи таҳкими худшиносии миллӣ. ташкили мулоқоту вохӯриҳои судманд бо сокинони навбат дар ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе. 25 август дар қасри миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ифтихори ҷашни 34-солагии истиқлолии давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба кормандони касбу кори гуногун ки дар фаъолияташон натиҷаҳои шоистаи таҳсин доранд, мукофотҳои олии давлатӣ ва ҷоизаву унвонҳои фахрӣ супориданд. зимни суханронӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хизмати содиқонаи мутахассисони касбу кори гуногун аз ҷумла олимону омӯзгорон, табибон, шоирону нависандагон, аҳли фарҳангу санъат, кормандони дипломатӣ, коргарону бинокорон ва кишоварзонро ки барои рушди кишвари азизамон саҳми арзишманд гузоштаанд, махсус таъкид намуданд. 25 август дар қасри миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ифтихори ҷашни 34-солагии истиқлолии давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба кормандони касбу кори гуногун ки дар фаъолияташон натиҷаҳои шоистаи таҳсин доранд, мукофотҳои олии давлатӣ ва ҷоизаву унвонҳои фахрӣ супориданд. нахуст президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳозиринро ба ифтихори 34-солагии ҷашни муқаддаси миллӣ истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ба муносибати сарфароз гардиданашон бо мукофотҳои давлатӣ самимона табрик намуданд. сарвари давлат таъкид доштанд ки истиқлоли давлатӣ ва озодии миллии мо муқаддастарин неъмат ва азизтарин сарвати зиндагӣ барои ҳар як фарди ҷомеаи мо ба ҳисоб меравад ва расидан ба рӯзи босаодат, яъне ноил шудан ба истиқлолу озодӣ, гардиши тақдирсоз дар таърихи миллати мо буд. зимни суханронӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хизмати содиқонаи мутахассисони касбу кори гуногун аз ҷумла олимону омӯзгорон, табибон, шоирону нависандагон, аҳли фарҳангу санъат, кормандони дипломатӣ, коргарону бинокорон ва кишоварзонро ки барои рушди кишвари азизамон саҳми арзишманд гузоштаанд, махсус таъкид намуданд. гуфта шуд ки роҳбарияти давлат ҳар як иқдому ташаббуси созанда ва заҳмати содиқонаи шаҳрвандонро қадр мекунад ва барои дастоварду хизматҳои шоён подоши мувофиқро дариғна медорад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки дар пешрафту ободии кишварамон саҳми соҳибкорону сармоягузорони ватандӯст ва шахсони саховатпеша низ басо арзишманд мебошад. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо истифода аз фурсат ба соҳибкороне ки соҳиби мукофотҳои давлатӣ гардиданд ва ба ҳамаи шахсони саховатпешаи кишвар изҳори сипос намуда ба онҳо барору муваффақият хостанд. баъди суханронӣ сарвари давлат маросими супоридани мукофотҳои давлатӣ баргузор гардид. дар маросим барои дастовардҳои баланди меҳнатӣ, фаъолияти самаранок дар хизмати давлатӣ, рушди илму фарҳанг ва дигар бахшҳои иқтисоди миллӣ, наздики 200 нафар аз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мукофотҳои давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро гирифтанд. бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сарфарозгардонии кормандони соҳаҳои илму фарҳанг, тандурустӣ, истеҳсоли мол ва хизматрасониҳо, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, дигар хизматчиёни давлатӣ ва соҳибкорон бо мукофотҳои давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои саҳми арзанда дар рушди илму фарҳанги кишвар, ҳифзи саломатии аҳолӣ, фаъолияти самаранок дар хизмати давлатӣ ва дастовардҳои баланди истеҳсолию соҳибкорӣ, мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон, як қатор кормандон бо мукофотҳои давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардонда шуданд.
سرور دولت محترم امامعلی رحمان در مراسم سپاریدن مکافات‌های دولتی سهم اهل علم و ادب و فرهنگ کشور از جمله هنرمندان تئاتر و سینما را تاکید نمودند. نتیجه همین قدرشناسی‌ها بود که امروز 4 هنرمند از جمله تورخان احمدخانوف و غلامزاده اسفندیار با عنوان فخری هنرپیشه خلقی تاجیکستان و روزنامه‌نگار شناخته لطافت کنجی‌وا با عنوان فخری شاعر خلقی تاجیکستان سرفراز گردانده شدند. در مراسم مکافات سپاری 23 نفر با عنوان فخری کارمند شایسته تاجیکستان، یک کس با عنوان فخری نویسنده خلقی تاجیکستان، 2 نفر با عنوان فخری ارباب هنر تاجیکستان، 5 کس با عنوان فخری هنرپیشه شایسته تاجیکستان، 3 نفر با اردن دوستی، 1 کس با اردن شرف درجه 1، 11 نفر با اردن شرف درجه 2، 107 کس با مدال خدمت شایسته و 7 نفر با افتخارنامه جمهوری تاجیکستان سرفراز گردانده شدند. باید گفت که حکومت کشور از روزهای اول به دست آوردن استقلال دولتی، حفظ اجتماعی اهالی، ساحه‌های علم و معارف، تندرستی و فرهنگ را از سمت‌های افضلیتناک سیاست خود قرار داده برای بهسازی شرایط کار و سطح زندگی کارمندان ساحه‌های ذکر شده تا امروز همه تدبیرهای ضروری را عملی کرده ایستاده است. تأسیس دادن جایزه دولتی جمهوری تاجیکستان برای عالمان و آموزگاران فنهای طبیعت شناسی، دقیق و ریاضی و در تحریر نو قبول نمودن نظامنامه جایزه به نام اسماعیل سامانی برای عالمان جوان که در ساحه علم و تکنیک کارهای نمایان انجام می‌دهند از جمله اقدامات نوبتی حکومت کشور میباشد. این نوبت در مراسم سپاریدن مکافات‌های دولتی از جمله 12 نفر با جایزه به نام اسماعیل سامانی در سال 2025 سرفراز گردید. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مقصد بهسازی صفت تحقیقات علمی در همه انستیتوت و مرکزهای علمی اکادمی برای هوسمند گردانیدن عالمان و آموزگاران فنهای طبیعی و دقیق و ریاضی مکافات مخصوص دولتی تأسیس دادند و هر سال 15 آموزگار و عالم بهترین با این مکافات سرفراز گردانده می شوند. این است که در مراسم امروزه مکافات سپاری با جایزه دولتی جمهوری تاجیکستان برای عالمان و آموزگاران فنهای طبیعت شناسی، دقیق و ریاضی در سال 2025 15 کس صاحب این جایزه شدند. مقصد از سرفرازگردانی با جایزه های ذکر شده در عمل تطبیق نمودن سیاست دولت در ساحه علم، معارف و اینواسیون با راهی هوسمندگردانی عالمان و آموزگاران فنهای طبیعت شناسی، دقیق و ریاضی بوده. بر رشد فنهای مذکور فعالیت با ثمر ایجادی عالمان و آموزگاران، بلند برداشتن مقام آنها در جامعه، تکمیل اصول تعلیم و آموزش فنهای طبیعت شناسی، دقیق و ریاضی از جانب خوانندگان و دانشجویان نگرانده شده است. در انجام مراسم مکافات سپاری سرور دولت محترم امامعلی رحمان بار دیگر همه آنهایی را که از جانب رهبر دولت با مکافات‌های عالی قدردانی گردیدند صمیمانه تبریک گفته با اطمینان ابراز داشتند که فرزندان صادق وطن من نیز نیرو و توانایی ذهنی، دانش و تجربه، مهارت و ملکه و سعی و تلاش خود را برای باز هم آباد و پیشرفته گردانیدن تاجیکستان صاحب استقلال، تحکیم صلح و آرامی، ثبات سیاسی، وحدت ملی و بلند برداشتن سطح نیکواحوالی ساکنان کشور روانه می سازند. تقسیم شاهاثر بزوال حکیم ابوالقاسم فردوسی شاهنامه به اهالی تاجیکستان که با اقدام نیک فرهنگ پرورانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از نو و با صفت بلند به نشر رسید نمونه عالی ارج و احترام به تاریخ گذشته ملت تاجیک است. این عمل میان قشرهای گوناگون جامعه هماوازی عمیق پیدا نمود.
тақсим намудани шоҳнома ки бо дастури сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ҳар як хонаводаи аҳолии кишвар бояд дастрас карда шавад, амали шоиста барои рушди маънавиёти ҷомеа аст. ин иқдоми наҷибу камназири пешвои маърифатпарвари миллат ба ифтихори 35-солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон пеш гирифта шуда, ҳадаф аз он ба таъкиди сарвари давлат пеш аз ҳама эҳёи ҳофизаи таърихӣ, густариши худшиносиву худогоҳии миллӣ ва эҳсоси ватандӯстӣ ва ватанпарастии мардум ба хусус наврасону ҷавонон мебошад. ба теъдоди 1,700,000 дар ду ҷилд, яъне 3,400,000 китоб нашр шудани шоҳнома ин як падидаи бисёр хушҳолкунанда, як зуҳуроти бисёр созанда, тафаккурсоз ва зиндагисоз аст. ва ин иқдоми пешвои муаззами миллатро махсусан ҷомеаи Тоҷикистон, ҳама қишрҳои ҷомеа бисёр ба хушнудӣ пазируфтанд, бисёр хушҳол шуданд. вақте ки китоб дар хона аст, хоҳем нахоҳем як нафаре ду нафаре пайдо мешавад ки ҳатман он китобро мутолиа мекунад ва аз тариқи ташвиқи ғояҳои ватандӯстонаву ғояҳои зиндагисози шоҳномаи Фирдавсӣ ҳатман сухан мегӯяд дар муҳити оила. бояд ёдовар шуд ки шоҳномаи безаволи ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ бузургтарин ҳамосаи миллии мардуми ориёнажод ва ганҷинаи ҳикмату хират ба ҳисоб меравад. доир ба сифатҳои шоҳнома сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сарсухани нашри нави он аз ҷумла мефармоянд: дар ҳақиқат Фирдавсӣ дар шоҳнома, ки дар ҳеҷ миллати дунё ҳамсанги ин китоб асаре нест, таърихи пур аз шодию ифтихор, комёбию нокомӣ, дарду ормонҳои мардумашро бо хуни дил қаламӣ кард ва ба ин васила таърих, фарҳанг, фалсафа, ҳикмат, қисса, асотир ва урфу одатҳои ориёиҳоро зинда ва пойдор гардонид ва ба хизмати наслҳои оянда гузошт. ҳар касе ки даст ба шоҳнома мезанад, ҳар шаҳрванд, ҳар нафаре ки шоҳнома мехонад, ҳатман ғурури миллию, ифтихори ватандорию, эҳсоси миллии ӯ ташаккул меёбад. зеро худи мавзӯи шоҳнома ҳамин аст ва тақозогари ҳамон аст ки мо ҳатман таваҷҷӯҳ дошта бошем, ҳатман ба худ як бардошти хубе дошта бошем. ва ана ҳамин муҳимият имрӯз дар амал татбиқ карда шуд. имрӯз ҳар як хонадони миллати тоҷик аз ин мӯъҷизаи мондагори адабиёт ҳатман баҳравар мегардад ва тавассути шифоӣ ё тавассути филмҳо, шабакаҳои телевизионии иҷтимоӣ каму беш маълумот доранд. аммо вақте ки китоб дар дасти хонанда аст, ӯ ба тамоми ҳастӣ, ба тамоми ифтихори миллӣ аз ин китоб дидан мекунад, мехонад, меомӯзад. мавриди зикр аст ки ин иқдоми наҷиб ва фарҳангпарваронаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баробари дигар ташаббусҳои созандаашон, аз ҷумла нашр ва тақдими асари барҷастаи алома Бобоҷон Ғафуров «Тоҷикон» ба ҳар як хонавода метавонад барои боло рафтани ҳисси худогоҳиву хештаншиносии ҳар сокини кишвар хидмат карда, барои тарбияи насли бедору созанда ҳамаҷониба мусоидат намояд. аз 1 сентябри соли ҷорӣ шумораи умумии воситаҳои нақлиёти мусофирбар дар шаҳри Душанбе 20% зиёд карда мешаванд. қайд карда маворид аст ки ин иқдом ба мақсади мукаммалгардонии хизматрасонии нақлиёти ҷамъиятӣ амалӣ карда мешавад. тафсилоти бештар дар ин бора. дар тӯли солҳои истиқлолият инфраструктураи соҳаи нақлиёт яке аз заминаҳои асосӣ ва муайянкунандаи рушди иқтисодӣ ба ҳисоб меравад. инкишофи соҳаи нақлиёт дар навбати худ воситаи мусоидат ба савдои дохилӣ ва хориҷӣ буда, омили асосии рушди муносибатҳои иқтисодӣ, тиҷоратӣ ва транзитии байналмилалии кишвар маҳсуб меёбад. бо мақсади беҳбуд бахшидани фаъолият дар самти комплекси нақлиёти автомобилии мусофирбарӣ дар доираи қарорҳои дахлдори раиси шаҳри Душанбе, масъалаҳои хизматрасонӣ дар соҳаи мусофиркашонӣ ва танзими фаъолияти воситаҳои нақлиёти ҷамъиятию хусусӣ зери назорати роҳбарияти мақомот қарор дорад. дар шаҳри Душанбе хизматрасониҳо дар самти ҳамлу нақли мусофирон аз ҷониби 4 корхонаи коммуналии воҳиди давлатӣ, 17 ҷамъиятҳои хусусии нақлиётӣ ва 4 ширкатҳои таксӣ амалӣ гардида истодааст. ба сокинону меҳмонони пойтахт хизматрасонӣ тавассути нақлиёти истифодаи умумии автомобилӣ дар 86 хат сайрҳои мусофирбари ҷамъиятӣ ки аз ин 31 адад автобусгард, 9 адад троллейбусгард ва 46 адад микроавтобусгард мебошанд, ба роҳ монда шудааст. бо мақсади мукаммалгардонии хизматрасонии нақлиёти ҷамъиятӣ шурӯъ аз 1 сентябри соли равон шумораи умумии воситаҳои нақлиёти мусофирбар дар
شهر دوشنبه 20% زیاد کرده می شود. مسلم است که همساله با آغاز گردیدن سال خونش طبق دستور سپارش‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه شماره وسایل نقلیات مسافربر در شبکه خط‌سرای شهر دوشنبه در دایره 20% زیاد کرده می شود و این ترتیب همساله انجام داده می شود و این سال هم نیز به نوبت گرفته شده است و باید تذکر داد که در دوره تعطیل یعنی در فصل تابستان همروزه حدود 308 عدد اتوبوس با ساکنان و مهمانان پایتخت خدمت می‌رساند و با آغاز گردیدن سال خونی شماره اتوبوس‌ها تا به 380 عدد رسانیده می‌شود. اینچنین شماره ترولبوس‌ها حدود 65 عدد و شماره میکرواتوبوس‌ها باشد با 1100 عدد رسانیده می‌شود. در عین حال که وسایل نقلیات کیراکش تاکسی حدود 10000 عدد فعالیت می‌کند، شروع از 1 سپتامبر سال جاری فعالیت آنها با 10500 عدد یعنی رسانیده می شود و این اقدام به خاطر اون است که یعنی با آغاز گردیدن سال خونی شماره مسافران با مراتب در کوچه و خیابان‌های پایتخت زیاد می شود. یادآور می‌شیم که عین زمان در جمهوری 902 خط‌سری مسافربری از جمله 179 خط‌سری شهری، 536 خط‌سری نزد شهری، 156 خط‌سری بین شهری و 31 خط‌سری بین‌المللی عمل می‌کنند. به میزبان 16520 عدد وسایل نقلیات مسافربری و 41 ترمینال انتقال مسافران خدمت می‌رسانند. در نیمه اول سال 2025 توسط همه نمودهای نقلیاتی تاجیکستان 511 از 1 میلیون نفر مسافران انتقال داده شدند که نسبت به همین دوره سال گذشته 58% زیاد می باشد. باید قید نمود که نظام پرداخت الکترونی راکیرو و نظارت آن در نقلیات مسافربری اتومبیلی استفاده عمومی شهر دوشنبه در زمینه مکانیزم شریکی دولت و بخش خصوصی تطبیق و عملی گردیده ایستاده است. در این دوره در خط‌سیر اتوبوسگرد و ترولبوسگرد پرداخت راکیرو و پورگی طریق نظام الکترونی برآورده شده. کارها در سمت مرحله دوم لایحه جهت جاری نمودن نظام مذکور در خط‌سرهای میکرواتوبوسی آغاز گردیده است. تاکید می شود که عملی شوی نظام مذکور این پیش از همه به شفافیت و بهتر برآوردن سطح و صفت خدمت رسانی نقلیات در پایتخت زمینه می‌گذارد. رفت و آمد مسافران مورد آموزش قرار داده می‌شود در صورتی ضرورت پیش آمدن اوید به خدمت رسانی اینچنین وسایل نقلیات ایلوگی نیز سفربر کرده میشن و یک چیز را باید تذکر داد که در رابطه با اجرای قرار رئیس شهر دوشنبه تحت رقم 419 از 31 یولی سال 2017 درباره عملی شوی لایحه نظام پرداخت الکترونی حق راکیرو در نقلیات استفاده بری عموم امروز در همه واسطه‌های نقلیات اتوبوس، ترولبوس و الکتروبوس فعالیت آنها پورا توسط کارت نقلیاتی برآ مانده شده است و مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه تصمیم دارد که اینچنین فعالیت خط‌سرای میکرواتوبوسی را نیز در این سمت برآ ماند و عین زمان نصب و وصل والیداتورها در خط‌سرای میکرواتوبوسی برآ مانده شده و در آینده نزدیک نیز فعالیت خط‌سرای میکرواتوبوسی طریق پرداخت غیر نقدی انجام داده می شود. رانندگان می‌باید از توقف نادرست گرفتن مسافر در قطار دوم و سوم راه و گذاشتن نقلیات در مکان‌های نامعین قطعاً خودداری نموده و تماشاوی وسایل نقلیات راه ندهند. قابل ذکر است که در پایتخت رعایت نکردن قاعده‌های انتقال مسافران از قبیل از معیار زیاد سوار کردن مسافران، توقف در جای‌های اجازت داده نشده، رعایت نکردن وقت و مسیر حرکت و قانون ویرانکنی از جانب رانندگان تاکسی باعث نگرانی ساکنان شده است. از این رو هم راننده و هم مسافر باید با احترام به همدیگر برای بهبودی کار ساحه سهم گذارند. در دایره برگزاری صحبت ملاقات‌ها گروه کاری تصدیق‌گرده مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه این نوبت در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 11 ناحیه اسماعیل سامانی واخوری با ساکنان محله زحمت‌آباد دایر نمودند. طبق نقشه چورابینی‌های مشترک واخوری گروه کاری در یکجایگی با کارمندان شعبه و بخش‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه اسماعیل سامانی و ساختارهای قدرتی این نوبت با ساکنان محله زحمت آباد برگزار گردید. در واخوری مذکور مسئولین ناحیه اسماعیل سامانی، رهبری ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه، شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه اسماعیل سامانی، کمیسریات حربی ناحیه اسماعیل سامانی و مدیران شعبه و بخش‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه اشتراک داشتند. مقصدش تشکیل و برگزار نمودن ملاقات‌های مذکور این پیش از همه بلند برداشتن حسی و تندرستی شهروندان، جلب جوانان به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان و پیشگیری پوشیدن سر و لباس با فرهنگ ما بیگانه میباشد. باید ابراز نمود که چنین ملاقات و واخوری‌ها در دیگر محله‌های حدود ناحیه طبق
ҷадвали тасдиқкарда идома доранд. бояд гуфт ки ҳадафи мулоқоти мазкур дар партави дастури супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки санаи 28 декабри соли 2024 дар паёмашон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ироа гардид, инчунин фаҳмонидани муҳтавои қонунҳои миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон ва дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак ки санаи 20 июни соли 2024 бо тағйиру иловаҳои нав мавриди амал қарор гирифта буд ва оид ба пешгирии шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои экстремистию террористӣ, пешгирии истифодаи нодурусти қувваи барқ, пешгирии фарҳанги бегуна, маданияти шаҳрнишинӣ, корҳои ободониву созандагӣ бахшида ба таҷдид намудани 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон, таълиму тарбияи насли наврас дар рӯҳияи хишаншиносию ватандӯстӣ, даъвати ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон, пешгирии омилҳои коррупсионӣ ва масъалаҳои мубрами рӯз аз ҷониби гурӯҳи корӣ мавриди шарҳу тавзеҳ қарор гирифтанд. бояд иброз намуд ки чунин суҳбату вохӯриҳо тибқи ҷадвали тасдиқ гардида дар дигар маҳаллаҳои ҳудуди ноҳия идома хоҳанд ёфт. саҳми муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ дар соҳиб касб намудани хонандагон назаррас аст ва бо ин восита хонандагон ҷои машғул гардидан ба корҳои беҳуда шуғли муайянеро дар баробари таҳсил аз худ менамоянд. гузориши ҳамкоронамон аз муассисаи таҳсилоти иловагӣ ноҳияи Шоҳмансур омода гардидааст. дар муассисаи таҳсилоти иловагии ноҳияи Шоҳмансур таълимгирандагон аз муассисаҳои таълимии ҳудуди ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе фаро гирифта шудааст. хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ҳудуди ноҳияи Шоҳмансур қабл аз ва ё баъд аз дарс ба ин ҷо омада шуғли дӯстдоштаи худро меомӯзанд. мо хостем аз рафти машғулияти шоҳмоти ин муассиса дида намоем. ба бозии шоҳмот кӯдакон бештар майлу рағбати зиёд доранд. ин аст ки вақти наворгирии мо кӯдакону наврасон шоҳмотбозӣ доштанду устодашон ба онҳо нозикиҳои ин намуди варзиши зеҳниро мефаҳмонанд. қатъ кардан ба маврид аст ки ҳангоми бозии шоҳмот қабл аз ҳама зеҳн дар ҳаракат мешавад ва фикр ба кор медарояд. фикр ва андешидан меҳвари кори бозигарони шоҳмот аст. ин аст ки ҳаким Фирдавсӣ дар ин кор покиза рӯй оваранд гуфта тозаандешӣ ва раёвариро мавриди назар қарор медиҳад. албатта ин не танҳо назари Фирдавсӣ нест, балки асли бозӣ аст ки ҳамагон ҳангоми бозӣ мушоҳида мекунанд. таҳрики зеҳн, завқ додани андеша ба сӯи дарки муаммо, таъммул дар мушкил, мулоҳизаи дақиқ ва тӯлонӣ ҳангоми бозӣ амалҳоеанд ки дар бозии шоҳмот авлавият доранд. дар масъалаи давлатии маркази таҳсилоти иловагии ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе дар баробари дигар маҳфилҳо, маҳфили шашкаву шоҳмот низ мо ташкил намудаем ки ҳамарӯза таълимгирандагон аз ҳамин ҳудуди ноҳияи Шоҳмансур омада номнавис шуда ҳунару маҳорати худро сайқал медиҳанд ва дар ҷумҳурӣ дар шаҳри Душанбе чӣ озмуну чӣ чорабиниҳое ки шуд ба озмунҳо сафарбар менамоянд ва инҳо рафта ҷойҳои намоёнро сазовор мегарданд. варзиши фикрӣ яъне шоҳмот ки бо тамрини зеҳнӣ иртибот мегирад, қабл аз ҳама андешамандиро дар ботини инсон тавлиду тақвият медиҳад. гуфтанд ба маврид аст ки дар байни шоҳмотбозони навраси марказ ғолибони мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ва ҳатто байналмилалӣ низ ҳузур доранд. аз ин ҷост ки масъулин ба тарбияи шоҳмотбозони наврас таваҷҷӯҳи хоса равона кардаанд. хабарҳо аз олами варзиш. дастаи мунтахаби олимпияи тоҷикистон дар доираи омодагиҳо ба марҳилаи интихобии ҷоми осиё 2026 бо тими миллии афғонистон бозии санҷишӣ анҷом дод. ин бозӣ дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе баргузор шуда бо пирӯзии тими афғонистон 1-0 поён ёфт. дар марҳилаи интихобии ҷоми осиё 2026 мунтахаби олимпияи тоҷикистон бо дастаҳои Непал 3 сентябр, Филиппин 6 сентябр ва Сурия 9 сентябр рақобат мекунад. ҳамаи бозиҳо дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе баргузор мешаванд. дар Душанбе барномаи ҷаҳонии футбол барои мактабҳои ФИФА оғоз шуд ки ҳадафаш оммавигардонии футбол миёни кӯдакон ва ҳамгирии ин бозӣ ба системаҳои таълим мебошад. дар чаорчӯби оғози ин лоиҳа рӯзҳои 25-26 август дар шаҳри Душанбе барои 45 нафар омӯзгори фанни тарбияи ҷисмонӣ аз тамоми манотиқи кишвар семинари омӯзишӣ баргузор мешавад. илова бар ин рӯзи 27 август дар варзишгоҳи Душанбе арена ҷашнвораи бузурги футбол ташкил мегардад. лоиҳаи футбол барои мактаб аз ҷониби ФИФА дар бисёре аз кишварҳои ҷаҳон амалӣ шуда на танҳо барои оммавигардонии футбол байни кӯдакон, балки мусоидат ба таълиму тарбияи онҳо, рушди малака ва ташаккули тарзи ҳаёти солим пешбинӣ шудааст.
тамошобинони азиз, акнун таваҷҷӯҳ намоед ба як эълон. Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ба маълумоти ронандагони воситаҳои нақлиёти автомобилгард, шаҳрвандон ва меҳмонон мерасонад ки бинобар сабаби гузарондани корҳои сохтмонии иншооти таъмири асосии кӯчаҳои протоколӣ дар хиёбони Рудакӣ, қитъаи аз майдони Дӯстӣ то кӯчаи Сададари Айнӣ тибқи қарори дахлдори раиси шаҳри Душанбе дар бораи андешидани чораҳои иловагӣ оид ба таъмини бехатарии ҳаракати воситаҳои нақлиёти автомобилӣ, ҳаракати ҳама гуна воситаҳои нақлиёт аз санаи 26 август муваққатан қатъ карда мешавад. Аз ин лиҳоз аз ронандагони воситаҳои нақлиёт, шаҳрвандон ва меҳмонон хоҳиш карда мешавад ки талаботи аломатҳои роҳ ва дигар нишонаҳои гузошташударо риоя намуда аз роҳҳои ҳамшафати он истифода намоянд. бинандагони гиромӣ, бо расидани тозатарин хабарҳо дар нашрҳои минбаъд аз шуморо ошно месозем. хайр саломату сарбаланд бошед.